isiphambano izengi beke phansi umthwalo wesono ngizokubabhelela sona isiphambano izengi singakaqhubeki laba abagulayo baphakamisa izandla bazamene sitawuthandaza labe khona Jesus ophathekile nje enyameni lophathekile enyameni Jesus lophathekile emoyeni Jesus la ekhona bazalwane Jesus whatever longayivisisi kahle Jesus as a sign of surrender uphakamisele isandla kuNkulunkulu. We want to pray. Jesus Akongi Sibaba Sasona Kela simani ngatinyawo sonke. Sona Simani ngatinyawo sonke. Baba wethu onqwele Jesus izwi lakho owadala ngalo konke kwaba khona uthe Nkosi emvimbeni yakho Kristu Jesu sine saphiliswa moya oyingcwele kaNkulunkulu nasemini baba wethu othandekayo sizithoba phambi kwakho sikholwa izwi lakho elithi thina egameni lika Jesu Kristu siphilisiwe ngamandla kaMoya Ingcwele ngenelela ke Nkosi kulo lonke Nkosi likhona lemtimba wananga umfana wakho lophakamisela esandla kuwe njengesayini yokutithoba kuwe uNkulunkulu wethu akukona kwethu Nkosi kuba nemandla ukuqhilida emadimoni futhi akusikwethu Nkosi kudala futhi Nkosi thina site nemaphathi emtimba wemuntu kodwa sikholwa ukuthi esitorum kaMoya Ingcwele kukhona konke egameni lika Jesu Kristu siyathandaza Nkosi nasemini betile Nkosi esibhedlela betile uNkulunkulu wethu endlini yakho betile baba wethu la kuhlete emagugu kwathi nokuhlakanipha konke thandazela Nkosi kuphila lokuvela kuwe njengaNkulunkulu as now siphakamisela tandla tethu kuwe semukela Nkosi ukuthi sebaphilisiwe ngokukholwa kwabo thatha lelithuba Moya Ingcwele sale udala lokungekho kube khona qhubeke wena umsebenzi noma sebasemakhaya le emakhaya abo labaqhamuka khona thumela Nkosi umlilo lonemandla longeke wavinjwa amagquma netinsaba nemawa ufike Nkosi upheke yonke inkundla uNkulunkulu wethu labahlala kuyona labalala kuyo kuthi egqineni kwako konke libito lakho Nkosi liphakanyiswe kube uNkulunkulu ophezulu konke ngoKristu Jesu Nkosi lebusa now and forever. We thank you. Amen. Let's clap our hands. Sipraise uNkulunkulu. Siyabonga. Hallelujah. In the mighty name of You Jesus. deserve all the praise. Siyabonga. Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus.
Singahlala phansi egameni lika Jesu. Angivusele bazalwane egameni elinemandla lika Kristu Jesu inkosi yethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu konke siyabonga. Siyabonga basalwane. Hallelujah. Ngeke siyekele ukuthi siyabonga. Kuningi but ngangicethe ukubala. Mayibonga inkosi siyabonga. Sibonga nakusibongumusa sibonga ukugula kwakhe bazalwane kumente waba khona namhla. Wadoje esikolweni wabala. Amen. So siyakubonga ukugula kwakhe. Kwangathi angaphinza gule nangomhlomunye. Ngoba bukhona bakhe la benta kusitakale naye. It's not about the instrument but ukuthi naye asitakala. Inkosi yesulwini imbusisi. Mohle ke uNkulunkulu bazalwane siyabonga kakhulu konke lesekwendekile. Konke mfo ametiso siyabonga. Inhlito yami bazalwane angathi noma kwendeka nyalo iyathinzeka kakhulu ngale Sunday school teachers. Amen. Siyabonga kakhulu Lindani neteam yakho. I know ukuthi mfundisikazi Makhathu akekho namhlaba seshuzindala as a principal yale Sunday school basalwana akusilula khamba nabantwana. Kulula khamba nale kancane egekelincane ngazicala kube ngaka bazane kwenti disorder. Kodwa nje sibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi asisite ngalabazalwane lesabahlohla ngenkani labanye bathi dedicated abangena kulomsebenzi wokuqhubha labantwana. Sinako bafowethu lokwanele lesi nganivetela kona. Uma thina silele kahle emibhedeni yethu emakhaya nina nilele nalabantwana la. Nilele kabuhlungu nishiye amabase enu akanokusho. Lele nikwendako anende lithine. Nidendela nini. uNkulunkulu uvama umusa anibusise. Amen. Bazali please bambisanani nebafundzisi bebantwana benu. Kanjani? Hallelujah. Legenge leseyikhulile lefana naletinsizwa lesentife chai marathon la eSunday school. Naletintombi lesetikhula khulile leti. Umkhuba mkhulu emhlabeni. Amen. So akuthiwe makufundziswa la Jesus. But kwangathi isystem basolelele khona manje. Kwekuthi nabafundzile la akungabe sekuba inhlamba emakhaya. Ngamvumela umntwana wakho kumbona athanza titrati. Ngamvumela umntwana wakho kumbona ajoyelana nebantwana labangahambi ngendlela le right. Sometimes ungabona kwangathi uyamgqilada lo mntwana wakho. Bomakhelwane bathi miyekele mani ayodlala. It's fine bazalwane nginamelo nami ukhona nami. Ngihle ngithi kuma kwakhe noma nimiyekele athi kancane kodwa sigathe lokuthi kungabi kuningi ngoba kudlala into yemfana. Amen basalwane. But uma asadlala nje mele uyathi kunesimtshela ukuthi nomngane wakho lo akakahlobi lo. Akanambitheki lo ekseni nje kusa sokugcwele estrad. Kuseni ngo6. Nangabo 8 so sestradini akafumele abe ngumngane wakho. Hallelujah. Ngoba imbewu lembi iyakhela emfaneni kalula. Nikhona basalwane. So siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu ekuthenini basihlonipha labantu bethu batinikele kakhulu. Kuyabita bazalwane. Kuyabita kakhulu kuyabita. Amen. Bekathi ngingithishela nami bazalwane we Sunday school but bengasi full time ebandleni la mayibonge inkosi. Evikini lelidlulile nje makethural ngibone abantu bakho eBarberton last week ungekho wena ngangujele last week bengishonele ngumalume wami bazalwane lo wangenda ngafunza ukuthi umuntu uphathwa njani. Amen. Wangishonela kabuhlungu ngakaqapheli from emalayini esikumandeni besimgcwabe eBarberton. Ngaba lenhlanhla ke make wangitshengisa abantwana bathulari namakethulari le Baptini mayibonge inkosi. So
letinye tetinto bazalwane esimake lukhele asho ukuthi siyabonga kakhulu kuNkulunkulu not kugogo Mdawu. Siyabonga kakhulu kuNkulunkulu. Amen. Ukuthi asifakazele ngetinto lesitawufunza kuto. Mayibonge inkosi. Kunento bazalwane lengiyifunzile. Amen. Because sesinokulunga ngicine kudzala ukukhala ukuthi umuntu ushonile. So ngikuve last week. Kungithashe kakhulu ukuhamba kwalomdzala kakhulu. Nama kumangele ukuthi indvodza iyakhala. Amen bazalwane. So ngafunza something qoyise libandla kwekuthi angeke sanedisana sonke enyameni. Angathi noma lokho kutawuvakala kahle bandla elihle likaNkulunkulu. Ngeke sikhone kunelisana kahle sonke kuphi enyameni. Kune verse lelithi ngubani logulako angithi phakathi kwenu. Lithi ke iBhayibheli babe metiso lithi akabite sikanye bazalwane. Angithi ngiyashumayela esimfundzisi ngiyafundzisa. Haleluya. Ngakaqedi ngeso. Lithi akabite emalunga ente njani? Ente njani? Ngiyathi baza ukuthi asilifunzi sonke, ngiyakwadosa asilifunzi sonke, but thine lethu sonke noma singalifunzi sonke. Amkhulekela ambeka izandla ngithi. Niyakunothisa yini lokuthi la ezwini livi lithi wena wabite. Niyakunotha lo? Okay. Uma nikunotha lokho kwentiwa yini lokuthi bese nithi bengigula bangedi kutongivusela no nemthandazanyana nje. Ngoba nganyelanga into lengasiphumelelisi makelukhela kuphambanisa izwi. Ngoba ngeke sivumele sathane every time sive ukuthi umfundisi ushonelwe asimphekeletele ekufeni. Ngeke kube njalo thulala. But asiqonzele ukuthi izwi lithi thine sinemsebenzi umfundisi Metiso wokubabita. Sinemsebenzi wokumeme. I know. Ngiyathi ukuthi thine imentality yethu thine njengebantu iyagula. Ingqondo yethu bazalwane iguliswe edimo lesiphila phakathi kwethu. Haleluya. Njengoba nginibongile last week nginibongile nonke leningicathekile ngaphila ngibongile last week. Ngidlulile lapho. Angisibazalwane. Njengoba ngiphilile sengila. But ngifilile lento lethi akusilula ukuthi na ugula mlangeni ufonele abantu uthi ngiyagula. Akukho lula. Gani ngiko izwi lelithithe sende. Awasoshoka nje bomlangeni wathi baba bamba ifone siyathandaza. What ungani manje usengila? Because bona ba communicateile angisibazalwane. So into lengitama kuyi-address amakhola kuze ningalimali kalula ngoba i-concern yami uNkulunkulu into la ifake kakhulu these days ufakele ukuthi akungahlubuki namunye akungalimali namunye enkosini. Siphile kunokube sife enkosini. Ngoba sathane right through ufuna kubona emakholwa labhimbako kuphila impilo lengqondo. Hallelujah. So asingasolani ke bafowethu. Uyabona nje gogo Makhabane ugule gogo waze wabuya angakafiki kakho. So sathana akashumela ukuthi nemfundisi lo uyambona ukuthi ukuthandzana ugidza usesondweni na unge ngoba into ethishinelwa ngisathane ukuthi siphambane. Hallelujah. Ngicela kulifaka namhla lelivesi. Uma uva ukuthi kumatima lingiseshesha umemeta ngelivi lelikhulu. Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
bese siyagijima sitha kuwe. Jesus. That is why bazalwane leli verse lethu angilathi kumbe ngibandla 16 verse 4 angilathi nalithatha lelo ukuthi ningibeke nami likuvesi bani lelo ligqwele lokubekana hey nisikhulekele irresponsibility bazalwane yokwenta umsebenzi wenkosi uNkulunkulu uyivalele kumuntu lophendukile akakayivalele umuntu lokwati kwenta tintfo taNkulunkulu. Jesus. Mayibongwe inkosi. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngiloko nje bazalwane Amen. Ngicela siyane ezwini lenkosi because ngiyathi ukuthi ngiyanibambelela but ngicela siyane ezwini lenkosi. Matthew number 26. Asifundzele umuntu ngesineke from 69 to 75. Amen. Lama verse okugcina leso swahluko leso egameni lenkosi. Asifundzeni basalwane. Matthew 26 verse 69. Petro uphika Jesu. Petro bekahleti ngephandle esibuyeni. Kweta imvombatane leyayisisebenzi yafike yathi, nawe bewunaye lo mgalile lo nguJesu. Kodwa wakuphika embi kwabo bonke wathi, angikwathi lokhuluma ngako. Wathi asesukile asatimele eceleni kwembundvu yesibuyi. Kwaphinze kwafika lenye imvombatane lesisebenzi yambuka ikhuluma kulamadvodza labe lapho imkhomba yathi, nalona abenaye lo Jesu waseNazaretha. Wabiwa phika afunga athi angimathi lo muntu. Emva kwesikhashana lamadvodza labame lapho asonzela kuPetru afike athi, ngempela nawe ungilomunye wabo. Ngisho nekukhuluma kwakho kuyadisho nje. Petru waqala ukuthi calekisa nekufunga wathi angimathi lo muntu. Asasho njalo lakhala liqhuthe. Petru wase uyakhumbula imavi aJesu ngesikhathi athi, liqhuthe litakuthi likhala. Wena utawube sewungiphike kathathu. Wase uphumela ngaphandle wakhala kabuhlungu. Waphumela ngaphandle wakhala kabuhlungu asivalele emehlo. Babe izwi lakho nasemini Nkosi sisuthise ngalo. Kuqwaliseka uNkulunkulu wethu uthando lwakho ngathi kwelihle libido la Jesu Kristu inkosi yasezulwini lebusako manje naphakathi. Amen. Bazalwane angeke ngikuyekele kalula ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu ngisenzisiwe. Live la uNkulunkulu langelekelela. Amen. Qinisile langilekelela. Ngimi phambi kwenu nje izwi langelekelela. Hallelujah. Izwi la ihlaba inhliziyo yona ya Ibonisa ukwethu kakwa repentance. It's a key. Hallelujah. Amen. Awushem bantu babama bakabanikanga. Binzani bomkhulu, masuda khona kumkhulu binzani. Hallelujah. Enhlitweni yambazana kuhleti lokwe kuthi kuphenduka kusikhiya semphumelelo yakho. Without bazalwane kuphenduka kude lengaku nqoma noma ngikukhulume ngayiphi indlela. Jesus. Thina singilento lengisingiyo
ngoba sakuvumela kuphenduka. Kuphenduka ngengathi kusenye isikole ngenye ilanga kushumela makunkabinde. Ngathi mina kuphenduka kungilenye info le compa knowledge ku renovatewa. Jesus. Hallelujah. Amen. Kwalendlu le. Yeah. Jesus. Mayibonge inkosi. Amen. Kwakhiwa kabusha kwalendlu le. Jesus. So what knowledge lakushitola uthi uma ku renovatewa kunaletinye tinto letingabuyisa. Jesus. Glory to Jesus. Holy Spirit. Hallelujah. Uma ku renovatewa akusito tonke tinto letikhishwa endlini letibuyiselwe endlini. Yeah. Jesus. Uma ku renovatewa letinye takhona atiqualify Yeah. kuya endlini leseyakhiwe kabusha. Jesus. No matter atikhonile kuseva ipurpose yebundlu up to where la kubonakele khona ukuthi kune crack la. Jesus. Kubonakala icrack la kodwa kuthilidwe kusuka la. From la kuya ku crack kunetinto letingeke tiqualify. Yeah. Mostly Jesus. uma kurenovatewa nakufikwa ikakhulu ku roofing ngoba indlu yindlu nge roofing. Yeah. Uma roofing ingekho kwenda indlu. Sathi sisafakele tinsimbi la babita le bafakele shelter letulu. Bathi hayi lisonto selikhona sisahluphekelana. Asale singenana uthi akunathi ndonga bathi so la nginasineke sishiswe la ngasineke futhi lisinethe letulu. Jesus. But uma ku renovate metiso kunalendvo lengitsinze ekuthenini tintfo letivama kungabuyiselwa endlini le renovatewako tintfo letibe nemandla ekumeni kwendlu ekuqaleni Jesus. njengetipikiri. Yebo. Jesus. No matter umsebenzi wato wenda kutsi endlini simambe but once kwarectifya imistake yesitini lesiphumile kwathiwa nasingaphesha lapha itawuqeka yonke tonke letipikiri la atisabuyeli. Yebo. Jesus. We need new Jesus. material. Hallelujah. Ngithi ke mina kuwe lento leyo impenduko Jesus. info letawusita umzalwane kuphumelela kuphenduka. That is our message, Jesus. all of us, for today. Hallelujah. Uma ubona amazalwane behluleka kungoba bangazange baphenduke noma bayihlabelile ikhwayi noma beshumayelile noma betholakele abazalwane baku praise team noma betholakele abazalwane bafundzisa iSunday school uma bangaphendukanga abawini timbi tabo. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kungakwizwi uma lihlaba inhlitiyo likhomba kuduka kwalomuntu lohlatshwe livi. Amen. uPaul uthi ngulwile kulokuhle ngiwulinzela umqhele wami. Mayibonge inkosi. Uthi kodwa kungasimi nethwana athi nabo bonke inkosi lebonakele kubo, which means bazalwane indlela yokuphumelela kule live leli nakuya kulela ngale live. Hallelujah. Jesus. Kusemandla asekuphendukeni. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Ingani yokukholwa. Hallelujah. Ivele kuphendukeni. Ngoba umuntu lophendukile uba netinqumo takhe. Hallelujah. And the Bible lithi unganqumi ungasafezi. Angithi bazalwane. So letinye into disibita noma sokumadima ngoba ngebufakazi bethu sitibiyele singakafika esimeni. So ke today sesitawuthandaza ngeke ngibe mthe inkosi itangisithi bazalwane.
Singakafiki bazalwane sithanda sakhona ngifisa ukuthi si-understand lesi. Kuthi bazalwane inkolo ayifinyelele livangeli, let me put it like that. Livangeli alifinyeleli gogophethi kalula kule nyama le. Amen. Because le nyama le bazalwane. Hallelujah. Jesus. Yinzala kunetinto letihlulekisako ekukhondeni uNkulunkulu. Ngisho le nyama le. For example, uma kufika ifashion. Hallelujah. Are we together, church? Amen. Uma kufika ifashion, bamba leligama lokuthi yena njani? Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Asidlulisi item. But sikhuluma tinto lokumele wena uunderstand ukuthi ngidipositiona kuphi. Mnguni. This morning kudalo umfana wakithi lo lapha kangwane bathi ngimeja V. Ngathi ngoba nini nimbone emnguni ma social media. Umfana wakithi loya uthi gogo la kimi. Prophet lomkhulu waseswatini uthi ngimeja V. Ngivamela ukuthi ngimbukelela kuma bangifundisa bolindani kungifaka kuloko into kwaphansi lokho lo. Manje la ngivula lapha sengiyambona hawu umntwana mzala lapha. Bishop lomkhulu. Namhla nangithi ngiyavula. Ufuna kumbona pho philisa abantu ngiyakutshela sonto olukhulu etulo lapha kumathapha. Uma ngimbuka namuhla lo Shumayela kushumayela bathi ngumntwana wakhe it's a son. Kube kungashumayela lindani. Ngihlale phansi. Afunze live lindani. Lelitawutshela nini ukuthi yekelana umoya waGehasi. Nibe nemona kumkhulu. Yabona? Ashumele ngezwi kodwa ashumele ngami. Manje mangibuka le ndoda leshumela igcoke emnguni yonke isudi iphelele isudi yakangwane. Wabuye waphatha nezwi likaNkulunkulu. Angathi noma ngiyanitema noma ngivakala kahle. Akaphathanga ne-laptop bazalwane. Uphethe the Holy Bible. Ugqoke yonke isudu mnguni yakangwane. Uzohamba ngetinyawo phansi. But uphethe the living word. The living word of the living God. Ngifuna ukuthini? Uma umuntu aphenduka. Niyangiva bazalwane? Info lemthole sekakhona iba yipoison kuye. Yebazalwane niyangiva yini? Angifuni mina kwento ngathi ngiyambhula, angibhuli ngiyakhuluma. Uma umntwana mkhulumla ngenatalwa. Nini natalelwe emadladleni. Antalwanga mantalo edladleni inoliqotho elikhalo. Antalwanga nine mareyila. Jesus. Kodwa kwatalwa wena unje. Thereafter i-experience ye competition yebatali bethu emhlabeni babona ukuthi no ngekalunge anje. Amen. Base balanza liqotho balifaka ekhaya. Sengiyakhohlwa ukuthi bathini ngibuye esintwini phela mina. Kuba neligulu udlala elincane la. Bese balanza botupa netimfene nako konke sebambhunyisela. Letinto metiso tifika lo mfana sowukhona. Jesus. Noma tibe khona ngakabikho. But makafika when they sign kuthi angifikanga nalutho. That means uma nginganalutho ngperfect futhi nginemandla. Jesus. But lesikhathi kuqala ku-adoptwa tinto from outside you tilethwa kuwe ngilesikhathi emandla akho aqala kuncipha.
Hallelujah. Hallelujah. Mina I was so shocked ngisesengumntwana ngimncane. Ngilusatha inkomo lapha. Babesikhona khona kwathi sisi wakho mhlawumbe omncane mkhulu. Lapha enkomazi lapha thina besileke shaye. Bawela lapha eclinic ngeshaya lapha. Le clinic yenu lapha bo. Nami ngaye ngasika libhodlela ngabo ngithunga. Kwathiwa kuye lo mnye sayobeleka lapha ufuka beleka umntwana. Nakabeka lo mntwana. Futhi base bambonya ngemabhawu uyabona mse. Kukucala phela abazalwane ngikhuluma into yale kubo 70. Hallelujah. Babuya nalomntwana nababuya naye leso sikhathi bayathi bomnguni ngoba indzawo yangagokwabo. Leso sikhathi bokuwelwa ngesikepe. Amen. Ngisathi isikepe bazalwane la kulomfula la kulole nkomazi. Nkomazi umfula lomkhulu uthwanyana bomgwe. Kwakuwelwa ngesikepe ngaleto sikhathi timvula nje tatina nawe na gate umfula wahlala ugelede bandi. Hallelujah. Uma lo sesi abuya nalomntwana bokuthi kungaba sebusika emanti ashe. Hallelujah. Bokuwelwa uthola ukuthi la manda lapha la kunesandi uyabona msefana le so bakhetha la kwangathi emandi manqana atawukhona kuwela phansi etimbahla nje dibekwe la bokungasinginga leso sikhathi leso kuwelwe lesikhathi babuya nalomntwana bathi lo sesi bathi bangena bawela lesigaba sokuqala baye esandini bahamba nabafika kulesibili sandi waphunyuka lo mntwana wangena la ekhathe emandini lesikhathi lo mntwana aphunyuka ngala emandini bamfuna into lengaya kubo 20 to 30 minutes bamfuna uma bamfuna bagcina bamtholile emetiso bamkhipha waphuma philile then kwaba nalombuto ukuthi emanda yahilana uphiliswe yini base basabazala umntwana nakaseswini uhlala emandini I don't know my mahlala ukuthi uliqiniso kangakanani. So lesikhashana from a clinic ngoba labantu abazala phela mina ngathi bantu mnebazalwane lobeleka manje umbona akabhati inkulu la ngaphandle ashele kolisonela ngiqinisile ngikhulume manga basala usho la ndlela bekangabithi nesalukathi sitombelekisa atibelekela umbona seyakabhati inkulu athi upheke emanti emntwana sokunemntwana la adladleni belekele la adladleni Jesus. hayi le mtefana le yanyalo ungagula ngathi ngumfundisi wakho ugule emaviko besolulele ekhaya angaqonzi kusho story but nabuka lokuthi lento lokuthiwa ngumuntu kuNkulunkulu ipowerful kangakanani noma ingakwadi ukuthi ikhulumele yakhona kusurvive la ingqondo yethu experience ukuthi ungaye emantini utawumita nisho njalo mthi uyakhuluma sintraswana utawumita but lo mfana wa survive waphila baphuma naye which means emandi bekangeke amende lutho because wayesey original because uzelwe njalo yilento let's mase sikuKristu sisidalwa lesisha kwaqala kuyendlula kuvela okusha basalwana akuyona ilanguage yase South Africa lele ngikhuluma Amen. futhi akusiyo ilanguage yase Sontweni lele ngikhuluma kodwa ngikhuluma ilanguage yekutalwa kabusha vele utaleke Jesus. Hallelujah. we are different people awushintshwa na imali Amen. awushintshwa nangomsebenzi lokahle Jesus. awushintshwa even nayisudu Hallelujah. if we are a born again Christian Jesus. nayi into lengifuna kisho namuhla basalana uma sesikholiwe haleluya yini into lokumele si understand haleluya ngoba lo mhlabeleli make lukhele lezivama kujabula ngawo uthi ngohlala noJesu phakade na phakade kuyawusulwa izinye lo mhlabeleli usikhomba lela siyakhona but inyalo silo as born again Christian develop letinyembeti sina Jesu develop tinyembeti sikho
Hallelujah. Into lesithenjiswa yona kuthi yonke imihuzuko lesiyitholela ayibanga liphilisi empilweni yethu, even kumtimba wethu wakamoya. Jesus. Hey, sisebenze kahle metiso kahulumeni waletha lonke lifa wasiholela, kodwa umphefumulo wethu wangajabuli isalali lasandleni. Bemuhle uNkulunkulu, igenge lefana nathi makelokho saphila emsizweni, sadweba, sajabula, saphila kamnanzi, singakhalelwa imfene, singakhalelwa liquthe, sise sifakaza sithi empedeni wami double praise lenkulu ngishaya ngeking but umqamelo munye. Lala ngiqiqike ngishonele bese bungqoleni sizwa lesebenda kule nemali. Wasihambela uNkulunkulu wasiblessa ngebafati labahle na. Bathi noma bafikile bangashintshi lutho empilweni yethu. Jesus. Because basithole sesikhona. Hallelujah. Jesus. Ema principles sizamangcwele. Lashiwo uNkulunkulu ngetinto lesithithola la babemlangeni. Kufuna siwalandzele onke anjengoba kunjalo. Amen. Yiko sithi kunenkonzo yabo babe next week Saturday. Asiketi mhlambe kutobukana nokutodla inyama, but sitogubha Jesus. ema principles latawenda kuthi mine noma senginethu ungekho mfo nginga affecteki kalula endleleni yami yokukholwa kunemngamo. Hallelujah. Jesus. Jesus. Ngoba lento unayifika kubosihle baba kancane umfana bekusengayo ngoba ngeke angiphume akumele aphahlele ufunete kimi njengeyise lomkhulu. Naba sibona samba nabo makwako nawe bafise hey I like this, especially now ungena eShoprite. I like this, it's excellent. Nasemphuma ngiphusha ngathi I like this. Ukhula nje isihle uthi I like this thing, ngifuna Jesus. ngoba uNkulunkulu uyazazi ifiso zethu, wamprovide. Namhlanje ngathi kahlale nasibahle tamjho sibahle sesi lalela mufuna kuphila kahle mntwana kithi lalela hamba hamba sesi hamba hamba ngoba akuve kulukhulu kuphila indlela kaNkulunkulu emshadweni. Jesus. Because umshado ukuthola ukhona, ukukhanza uexcellent, Jesus. uyafika ufaka lunyawo lwawo, na ufaka lunyawo uyathuka. Ngisho Mrs. Mthiyane hawu kanti emshadweni bashinto leso Jesus. utawubuya nje uhlale masofuna umneketa inyawo mina ngiphiphane nawe kunjalo. Hayi ingcono idemocracy 50-50 siyefana. Nafuna kugezwa tinyawo nami ngifuna kugezwa tinyawo. Hallelujah. Leso sikhathi emandla ngiveni bazalwane ekuphenduka awekho. Jesus. Ngoba sowuhlule once wahluleka emandla ekuphenduka aphelelwe ivelu. Sona lelikhambi sengiqina likhambi bazalwane lokuphenduka ngilokuhlala make na Jesu. Jesus. Uthi kuJohana hlalani kimi angithi nami kini. Jesus. Kude umuntu longahamba na Jesu longabhayizi Yeah. kunemphama lana yo Jesu angi-understand bazalwane Jesus. kuthi uhlobo luni lwemphama uma umKristu anyathele kabi ohambeni lwakhe ana Kristu.
ukudzabula Kristu uqonze kuma ke mthani womthetho uthemaka mina ngishelile edrobheni namhla ngishayele intombazane inganile because lo muntu lesihamba nayo lokungumoya ingcwele akakuniketi isikhathi sokuba patient if uhamba naJesu Jesus. immediately kwendeka automatically kabi umphendula kabi uyekela lo mphendula lakho bese udila nawo lapho bese kubita ukuthi are you born again Christian or not Jesus. it's whereby lasibona khona amaKristu athi yakholwa ngiyakholwa kodwa angabona into njalo kimi hallelujah Jesus. khulumla ngani ngisatshela abafundisi I'm sorry to say that ngiyathanda kubekisa on Saturday besine meeting ebafundisi bonke balakaDanshi lapha sikhuluma ngendaba yokuthi sasingcwaba chairperson wethu bafundisi balakaDanshi sakhuluma ukuthi kwafika la glory to Jesus kwafika la si understand le community ukuthi batawutendela ngendlela yabo ngoba isupport bangayitholi kahle ebukhosini mnguni ayizange nginike mina ekuthula ngiphakathi kwabo enangibabuka amakhehla bakhulu bangabo umlangeni labanye bangetulu njengaphansi kwami nje ngicela ukuthi bebababili but yangilimata lento yokuhamba na Jesu but yento lomnye umhlolo ngatitshela ukuthi ngiyathula yayekela bonke labantu yagubha mina emetiso yaze yafika la ithi ungisawudi weswe yathi usibani asokhelwa sifake ngaphansi elitafula ngabuka labantu abathala ekugcineni ngase ngithi mine kubo enilento ifika ekuthenini bese kumomala service walo loshonile kwavela indzawo emetiso ukuthi bafundisi balakaDanshi bathuka because bathi madimoni ngeke bahlanganyele nabo sebathi ke laba le committee buyaseya because ngoba bukasifanga ngaleso sizathu ufuna laba labahamba embili bayosixolisela bayotshela ubukhosi ukuthi bangabokhuluma into ezidlakalaleni nakumele kuyophela ngathi nomhlangano uyaphela ngithi kahle nibazalwane kunento lengigulako ngithi bukhosi buthi into engibani lokhulumelele bathi bafundisi ngithi nini nibobani bathi sibafundisi ngithi manje ngiphikelani ukuthi ngishito ngoba nakukhuluma umfundisi na ungumfundisi uinvolve asisaphili livangelo ukuthi kungona mlangeni ngithi asasiwa kithi lo bese ngimethi livangelo lembuso lithi siyavikela asitendele metiso imi lo Jesu lokhona kimi Jesus. wenda umsebenzi Hallelujah. ngathi mina leyo seyihoqisa bafowethu asambeni soxolisa sonile haleluya ngoba umuntu lophendukile akehlulwa dindwe timkhanze endleleni uma kwenteka uwa gogo makhabani unyathela kabushele kungumsebenzi wami ukuthi uvuke wena Jesus. akuwona umsebenzi wami kubuthana nebantu labalwa nawe Amen. sekukhulumile lobe kungumbiko lobe ngikhuluma kona isolution hlala nenkosi imihla yonke yokuhamba kwakho uthi Jesu hlalani kimi nami kini Jesus. uma nihleti kimi ngiyaqela noma ngabe yinendela Hallelujah. kuthi umuntu lohamba naNkulunkulu babemetiso lo wakho endleleni Jesus. umuntu lo wakho endleleni umuntu lothi ahamba nenkosi aqala indlela lenye inkosi lengahambi kuyo athi uyaphapha bathi khanze sekakuthi atikhanze sekanesibinzi sokuplanta tintfo kuye letingafunwa nguNkulunkulu bamba ke nake magama sithandazele kuwo la sifunza khona liBhayibheli lithi ngilivile leli swati ngilivile bazalwane kodwa likangikhokheli kahle njengale lithi leli kepha uPetru wayehlezi ngaphandle egqekeni kweza kuye intombazana yathi nawe ubuno Jesu leso sikhathi bazalwane ukuphi Petru sanibonani haleluya ukuphi Petru bazalwane
Thank you. Inkosi yakhe lahamba nayo ikuphi? Bamba lokho. Ngala ngemuva ku26 Matthew uma ubuka verse number 35 uthi uPetro wayesethi kuye, noma ngingaze ngife nawe angisoze ngakuphika. Basho njalo nabafundi bonke. Siselesi sanibonana sawa. Uma Jesu angakayi ekugwetshweni, liBhayibheli lithi wabatshela ukuthi inkonzo leya kuyo seyiyabida. Wabatshela wathi sitha sesifuna kushaya umholi, singase shaya umholi timvu tiyahlakaka. LiBhayibheli lithi Petro wathi noma ngase kuyiwe kufeni Nkosi mina ngiya nawe. Jesus. LiBhayibheli lithi wathi Jesu ukhuluma ngoba ungadi, ngoba kunjani makunje emthini lomanti kangakanani kulowomile. Ekugcineni Petro wakhipha lamagama lasifunza khona, wathi noma sekukupita ukuthi kuyiwe kufeni Nkosi angiseze ngakudela. Jesus. Ndawuya kanye nawe. Jesus. Lithi liBhayibheli nalaba labanye balingisa Petro. La sesifunde khona ke manje, here he comes. Hallelujah. Laba salwa Jesu sekangena ngekhathi esikholdweni kaPilato. LiBhayibheli lithi watholakala Petro angekho nasemnyango. LiBhayibheli lithi wayesegcekeni. Jesus. Oh Jesus. Cela ukubambe lokho. Point number 1 segcekeni. SiLiBhayibheli kwaqhamuka intombatane. Intombatane bafundisi bami yamkhanza ngaphandle. LiBhayibheli lenye lihumusho listate lithi le ntombatane yayisisebenzi nje. Yayisinambona lengaphandle athi noma kungathiwani uyafana nalo lengekhathi. Jesus. Ukuphi leso sikhathi yena? Point number 2 lithi kodwa waphika phambi kwabo bonke wathi angikwazi lokho okushoyo. Kwathi esephumele esangweni enye intombazana yambona yathi kwababelapho lona ube noJesu waseNazaretha. Lenfo uma yembulwa lindani la kimi ngivunga ukuthi ngasi yenda lenfo practical. Amen. Ngasi misa funa isimetiso la simise njengaKristu. Mayibonge Nkosi. Bese sifuna bolindani nabomnguni lomncane, sifunele abafana, sifunele youth. Hallelujah. La gijima nayo. Mayibonge Nkosi. Bese sithatha lo yi1 noma ngilindani simbeke lapha egedeni. Mayibonge Nkosi. Sithina simbeke lapha egedeni sesithatha la labanye. Hallelujah. Bangabikho total. Uma sikhuluma nalindani, haleluya, kuthi ufana nalolo libele ngekhathi athi lindani ukhuluma emanga angimati lo muntu. Lithi wathi nakasho lokho lindani asegedeni lithi wasuphumela ngaphandle. Angathi bazalwane ukuthi lento lengiyivaka niyayiva. Hey Nkosi yami, indoda moyingcwele tiyahlupha. Instead metiso sekashunyayelwe intombazana kufike kuye irepentance athi njengoba uyangibona ukuthi ngifana naye no matter ngisekede let me go back Jesus. ngiyoma etifungweni ntamo but instead waphumela ngaphandle. Jesus. Moyingcwele angathi makalikhona ngomani business ngiyakuthanda moyingcwele mina I wish ukuthi sihlabela kona. Hallelujah. Lo mfo kwangathi wakuthola inhlanhla ye revival
but experience yakhe yayimbitele ekudobeni kuthi I know how to do things besides Jesus. Noma ngase kuthiwa impela ngithi liva ngaze ngife ngifele khona. Nibongena la ku YouTube lindani nigugule nisesebancane ni. Ngithi YouTube ngiyini lokweni kwemgodi. Mina was so shocked bazalwane. Ningena lapha ngibona nabantu okuthiwa ama Muslim. I don't know but bebamnyama ungathi ma Nigerians angamtshengise ma. And futhi ngangedwa angekho semsebenzini. Nangivula lapha ngibuka basukele emaKristu asesontweni so. Bayi2 baphethe ama AK47. Bangena bakhanze emaKristu praise kunamthiyane la uya praise bazalwane. Naba praise nakangena labantu. Go. What good what nya? But one by one. Bathathene kulunga bambekela. Bathi kuya uyamala Jesu noma uyafa. Sukume nokulunga athi hayi ngiyamala. Bahamba one by one baze bafika basekhathini line bafika kumfundisi umthiyana bamdosa bela. Uyamala Jesu noma uyafa. Bathi mthana no angimali Jesu. But okay it's fine. Bathi kahla. Last time uyamala Jesu noma uyafa. Cha ngiyamala Jesu. Basibuya ngala. Ababancengi babakhahlele. Ngifilile ipain. Lelibandla laqala laseJerusalem. Ngifilile ipain. Then kwaba nendoda leyi1 yokugcina yabuya ngala. Bathi uyamala Kristu noma uyafa. Yathula. But yay, it's the last chance. Instead ukuthi aphendule waphakamisa tandla wadumisa Jesus. leso sikhathi ngimandi ngetinye bethu wadumisa lesikhathi adumisa lengekhathi kimi kuthi into yethu ke le Hallelujah. kahle bomele sibe nje Jesus. lesikhathi adumisa lelibandla lonke lakhamisa lavula emehlo lathi no stop it but waqhubeka wadumisa laba bema netibhamu bathi we are playing with our time. We are sick and tired of your Jesus. But sinwe ngeJesu wakho nihamba nirecruit abantu abethu nibafaka imkhubeni lento labasitshela yona namhla basitshela engwaqi sangafika lapha basitshela ngqo. Wangaphenduli wadumisa bathi sponsor spa. Wathi gaga nabathi gaga watholakala solo aphakamise tandla amini. Kwababethele kwentekayo. Bema. Basina bema babukana. Wathi no wasilukisa lesibhamu lesi sinebantu wathi gaga lekathi gaga ubona njengemlilo uthi but kwangeneki lutho yaqhubeka yayihlabelela enye ingoma ngesingisi lethi ngithanza wena Jesu ngoba nguwe Jesu longendile futhi ngiwakho Jesu lesikhathi adumisa badubula lesibhamu kwafika labahlahla khona kubhamu baguqa phasi ngemadolo bathi Kristu wakho siyamtsinga. Can you give us this power? Lonayo. Yasukuma lenceku yenkosi yenta umsebenzi waNkulunkulu bazalwane. Jesus. Hallelujah. Jesus. Enkosi. Ngiyathanda kuza kuwe. Jesus. Enkasimlweni ngiyathanda moya. Jesus. It was so painful. Lijike lonke libandla. Kwasala metiso yethu. Jesus. Ngametiso kwasindiswa leti gebengu letimbi ngaye yethu badla lonke lifeyili. Why basalwa? It's because of the key. Repentance. Hallelujah. Instead ukuthi abuye phethe iBhayibheli waphuma. Nakaphuma wathola enye intombatana yamtshela lo ithethe nayimtshela wavela kuthi elikhaya. Kwavela emadodza emanga athi noma kungathiwa. Ngilethele le message lethi bazalwane. Yinye into leyabulalisa Petro. Kuba khashana nesifungo sakhe. Jesus. Noma umlomo wakhe wawukhuluma positive uthi Jesu noma ngase kubita kufa ngidawufala utawufa khona. But nase kwendeka wayekhuluma ngemlomo but yena khashana nenkosi yakhe. Hallelujah. Uma ufunza lo mlando futhi simetiso umuqhubeka netehluko
kunala lithi iBhayibheli amphikile Kristu Petro sekangaphandle kwemuti wathola umlilo wahlala phansi wotha lithi olakala lomunye webapostoli kodwa wangaphandle kwaleso simo mayibonge inkosi kwaleyo ndzawo atiqhamukele emadolobheni mayibonge inkosi lithi endlula luckily watholakala endlula la kuna Jesu khona wathi nake endlula emajuda lamasotsha abamba yena ziBhayibheli uJohane lithi nakambamba athatha siphambano kuJesu asithesa yena immediately lithi izwi immediate amthesa lithi babakhipha yena walilandzela Jesu athwele isiphambano na Jesu ngisho umuntu wasemaphandleni lo muntu lohambe na Jesu funa sitothandaza sabasabani ngisho lo muntu lobeka hlabelela na Jesu lo muntu lobuye ngalamanye amatubane nganyelanga wathi Jesu mhlolo uyendeka Jesus. madimoni asiqhamuka khala buhleuhleu wayengaphandle kwemuti but indoda yasemaphandleni yatholakala iseduze noJesu Hallelujah. yathwala Petro wayengepitelwa kutolamlela Jesu kuye emnqamlezweni wayebitele kuhlala na Jesu Jesus. my father Jesus. ahlale emadimoni angasakhishwa but ahlale na Jesu Jesus. ahlale itimangaliso tingasekho inkosi seyithulile iBhayibheli lami lithi ithule njengewundlu phambi kwebagundi but yena ahlale na Jesu Jesus. noma inyama yakhe ithi ye wena uyafa emva kwalo Jesu speaking isitaku but angasanaki inyama anake ukuthi wathini hlale emagameni akhe ahlale na Jesu busiwe hlale na Jesu Jesus. kuyabida maningi amaKristu makholwa amaningi but labahlele na Jesu bayinxusa itshitekele ndona ikhuluma la kimi ungasibani baprofeta yathi uma umuntu ekholwa kodwa anganaye eKristu akaphumeleli ohambeni lwakhe ngoba into lebhlungu make mlangeni sithandwa sami umuntu lohamba na Jesu umemeta Jesu amuve Jesus. kune sign lento wangiJesu ngikhulume ngayo last week ukuthi mhla aqwele tono deliver wamemeta uNkulunkulu angithi basalwane kodwa uNkulunkulu wabuyela kuye wamphendula bambaka sibuyele emva kancane iBhayibheli lami lithi wathatha abafundi wakhuphuka nabo angithi wayemthandazweni wafika wanyomuka washiya lapha wagcina sekayedwa lizina akafika waphasi ngemadolo wathandaza Nkosi makukuhle asindlulele sitsha kodwa kungayingenza into yami kuye ngawo Jesus. akuphi basalwane asenthabeni athandazela kuyothwala Jesus. oh Holy Spirit Hallelujah. bekayothwala wena futhi ungakafeli Jesus. but that time aseGolgotha ale eGethsemane wayeyedwa liBhayibheli umfundisi Mathiso lingichaza ukuthi waguqa kwaze kwathonsa emathonsi emjuluko lafanana nenga lithi ke liBhayibheli kwase kubonakala ingelosi tehle ezulwini thithi wena njani thithi omqi yeNkulunkulu kanti uyamuva umuntu yes as long asemi kahle nami ngiyamuva Hallelujah. Jesus. but makafika siphambanweni basalwa wamemeta kwambita kutsafe but ukube Petro was there Jesus. nakangenanga ehlazweni lokubayifela sisembo ingcwele egameni likaJesu Yeah. mfundisi wami ngiyakuthanza yathi Jesus. kunento lengijabulisayo lengithi emangiqoqa lenzaba ngathi that's why ungathatha Petro umbeke la so uthatha Paul umbeke la so buka uhambo lwabo Yeah. consequences a Petro uyawabona kodwa Paul awabona Jesus. because basalwane ekuphendukeni kufuna umuntu alimale Yeah.
masiphenduka siyatsabuka masiphenduka kunethi lahlekako kune material lengabuyiselwa kithi Hallelujah. masiphenduka Jesus. but umuntu lophenduka ababuyela abe njengoba bekathe njalo ingane yakhe solo iyafana angeke akhone kuma Hallelujah. lesikhathi setinhlupheko Jesus. bazalwane lento lebanga ukuthi ningilandzele into ogqwala la ngilento lengikhuluma ngayo Jesus. haleluya Amen. amen kunjani Jesus. sisi wabani nomntwana wakho ubaba wakhe ukhona nisabonani coba Jesus. awajabula good luck usizwise lawa abafu abafundi What is in come? I'm talking about repentance. Ngakuthandaza. Jesus. Before ngibe ngumzalwane ngiphilile vele. Uma ngiphile vele nami benginaye makwemva nami. Jesus. Lesikhathi nginamakwe nami bengafisi nokuhlangana naye endleleni. Kodwa ngikholwa ngisindisiwe. Yebo Jesus. Ngimenyanya nala nyathele khona. Jesus. So I ask myself, ukuthi njengoba unebantwana 2 sesi. Labadali balabafana lo mnyana nami. Uma babuka uthini la kuwe la? Jesus. Ngisho la kuwe la. Jesus. Because bazalwane, tintfo maketshawuke leti sithole sesikhona. Jesus. Tiphoze endleleni yethu. Jesus. That is why besides kuphenduka Hallelujah. ngeke use ulume. Yeah. That's my message. Hallelujah. Ungabona abantu baphanzele emuva umntwana ekhani uthi uyamthinza akutshele ukuthi ngoba kukho kuwe. Yes. Ngoba kakamithani nekuphenduka. Jesus. Ngizothi kini bazalwane. Yeah. Intfo leyasita mina ekuma kwemntwana nami kuphenduka. Nangumkami na. Nebhadi ngoba mina nginenhlanhla. Makwemntwana nami wabe siyashona. Hallelujah. Amen. Akuzange kube mnanzi, angizange ngithi methisi washa. Washa. Mina ngikhuluma nani manje? Ngiva kahle. Bazalwane, ngiyanifa. Yeah. Ngila, Jesus. ngiyanifa. Instead, umkami wasicunga sibindi sokuhamba nami egula. Sayomvusela sonke. Jesus. Ngebhadi ukumaketana, ngebhadi mhla afa. Angimathi matala akeke thina emsebenzini. Saya solila methisi, wabusesengekho bhuti. Kwashumela lifunet mandlazi. Ngeke ngishumele mina ngithi kusekhakha. Ngoba leti nto lamhlabeni bazwane tisididile tahlanganisa livangeli talenta laba inyakanyaka ngoba ngumsebenzi webumnyama livangeli ukukhanya. Jesus. Fika kwashunyela kwacetha lapha ngihlethi nami ngigobonzele ngishone phasi ngala ngumkami ngala ngumaketala sathi ngoba uDalton bebakhona njengoba usibala betakimba yekela bonke lebaza betakimba sincese simkhwenyana Jesus. fatwa wakho sowuhambile Jesus. na bebakhona na Jesus. babude ukuthi ngishumele manga Hey. bakhuluma kwancipha kwaze kwancipha la ungaqabanga khona kodwa la seliphumile angizange ngimuva ukuthi awubuyela wedwa lekhakhakho wena but wena unjalo because I understand irresponsibility Yeah. yokuqashwa kwakho kufamily lokuyo Jesus. uqabanga ukuthi wena kufanele uthambe ngendlela ofuna ngayo Yeah. Jesus. awathi ukuthi ungumsebenzi because kulahleke ini irepentance sesiyathandaza Jesus. sifuna kuyazulwini bazalwane Hallelujah. Ngoba ngiyamlilela umuntu wena sihle ngoba competition Jesus. ngiyamlilela ngoba lento lekufuna uhambe nayo tisuku netisuku noma ngabe ngifisa umkami kwagula kube bengithandaza ngawafa manje thandaza hafe ngizokhululeka inkosi yambuyisa yambuyisela ukuthi ntoba fully
responsible. Angizange ngigule bokugula yena. Ngigule enyalo ngifuna ukuthi ngaphinde ngigule futhi the way yanginake ngakho. Jesus. Wazwala over emsebenzini. Yeah. It's not about me. Hallelujah. It's about yena. Jesus. But uma ungaphendukanga dakubona kancane kancane uthi unabahlothulwa yini noma izwi noma ngikhuluma la noma uNkulunkulu sekakhulumile mehliso but baphumela ngaphandle kwegebe. Jesus. Habathele umuntu la kuye loqeni kwakhe kodwa kube kuyami ngawe uyaphendula nangu yestradi uyakhulunyiswa kulabafana lapha eKhawashi bathi ho endlela ugqoke ngakho phela mina ngikhuluma liqiniso bazana. Hallelujah. Kunalomnye bathi bamtshele esontweni lakhe ngathi kula ngathi nesondweni ngani bathi wena kukufanele la yehla uya ngala ngendasi ngala kunenye isondo bathi kamthiyane wena ngendlela ungakhona Jesus. uyalalelwa sesiyathandaza kasalo Noma isimo singavumi ukulalela ngesikhathi impela kubi ukuphila kwethu ukuphila You see today sitting ama-champions lanoludlebe lokuswa Thank you, Jesus. okukhunywa ngumoya emabandleni lolutawusukuma lumengetela ukuthi here I am Nkosi. I will stand no matter why, no matter what. Jesus. Usangafiki Hallelujah. but God prepare you. Jesus. Lalela ngesinye isikhathi impela kuyabisa kubisa bisa kuphila ukuphila kwethu mina ngiyathi ukuthi uyamnyanya lokuthi uyamnyanya ngiyathi ukuthi uyamnyanya uma uNkulunkulu akhuluma nami ngale message basana isimanje angisangaqali nokugula wathi hamba ufundisele abantu ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ingalahleki lena noma sekungelele lethe tinfo lengishumele ngato because I think le sermon le yes3 ngimila le message nginayo kodwa ngakhuluma ngayo simo sempilo tinfo ungiveke ngithi tinfo letifike etakuthola sekunguwe ngitho leti disturbance empilweni yakho Jesus. but Kristu lesiphila kuwo impande kaDavid inkosi Hallelujah. umbuso wonke losemahlombe apha Jesus. loyo uyamkhulula umuntu kupita lokuthi ludlebe lwalomuntu lumvile nje kamuntu Hallelujah. ngiyafisa mfundisi Metiso kuthi ubuye utothandaza nathi babe but not ukuthi ngeke kuthandazeke Jesus. uma kungekho bantu labathi ngitsinge amandla strength sekuma noma kungameki Jesus. oh Lord our Father who art in heaven Hallelujah. kunento nokulunga levephe uNkulunkulu kimi lento yathi ngalesinye isikhathi tinfo letenteka la emhlabeni tiye tingani garanti nini njengetinfo ngatana Holy Spirit move with me wataka khuluma nami lo khuluma nami wathi ubabuka labantwana ukuthi uma umhlaba unibuka nawe nje ungifakazi wami uma badibana nawe bathi yebo make bendlu but umuntu omusha wentombi lelungele ukuthi uma kukuhle enkosini one of the days ungaye emshadweni
longqwele waNkulunkulu nakukuhle enkosini hayi ukuthi nguprofeti sawushada mfana put your mind kule nto enkulu Jesus. wathi uNkulunkulu uma bakubingelela njalo ubuka labantwana uma bendlula mhlambe bakubingelele bendlule kanti kunamake khele uyayeva uyabona bese athi kona lokukholoka labantwana kukahle na kodwa nje buhlungu babo ukuthi umshado sebatawuthola njani ngoba labafana bakhona ukubabona ukuthi le indvombi oh Jesus Christ of Nazareth sina sibavile abantu bathi ungadigugisi usesemncane na ukhompyutha nabantu ngoba lizulu lelakho umuntu akusilo lisombo lelakho Jesus. manje thina si-understand kwangathi lisombo lelakho umuntu. That's why mfundisi Metiso ngifuna mfowethu usithwale usifake usithi hwa emfantwini wedwala elinamandla ukuzuma umoya wembusi uthi nyika nyika ukhatha ukuthi sakhe indlu yethu knowledge phezulu kwedwala. People can talk but God never forsake you. Jesus. Wahamba Petro simbona sobile mfundisi njengoba ngishito nangu uthi uyabuka cala kude emaKristu ngileleni kwendaba nakude emaKristu nangu business zone kungako mina ngiwajabulelanga emahiye pulpit laNkulunkulu ungangibutha uthi sono yini angathi yedwa mina ngiwajabulelanga ngongikhulumena ngawo uma fika Paul umkhanza ubhizu nakufika Paul ufihla sandla so uyema uya praise wamqonza listen Paul noma ngahambanga na Kristu but lele ngalinikwa ngiKristu Jesu alifanana naleli. Jesus. God bless you. Thank you, Jesus. Lalelwa yenu nkulu uNkulunkulu kunemandla embendukweni. Jesus. Uma ufika kwembenduko akunenzaba ukuthi timo tinjani futhi akunenzaba ukuthi tikuhlasela kangakanani. Yini indzaba kungenxa ukuthi uyati ukuthi kunalophendukele kuye lolophendukele kuye nguye lonemandla ekukuthwala akuhambise kule timo. Thank you, Jesus. Khuluma emagama lenyelanga ngishumayela la ngathi mina idrifting yemkhumbi uma uqhamuka kuba nemoya lomelana nalomkhumbi kodwa ngenxa ukuthi kunalendvodza lephethe liphini lela kulomkhumbi ithi ngifuna uyoqitha lapha lomkhumbi akunenzaba ukuthi umoya ungakanani. Thank you, Jesus. Lenyelanga sisethi silapha kule room lesinemngami isibukile kushaye 10 ekseni lomkhumbi solungaveli. Ngithi mina ngifuna siubone ukuthi awufika sikhatsini la likhwebe sesilapha eroomini la sibhuke khona sibukane nalo lwandle lomkhumbi kwathi ngabo 8:30 wafika ekhwebeni lawo akunenzaba ukuthi lomoya yabo omkhulu kangakanani kunebazalwane namuhla labathe bangabonana netimbo baphumela ngaphandle balisa Petro kodwa uthi uNkulunkulu udzinga abantu labatawuphenduka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Siyathanda ukukhuluma taka ava umuntu akhuluma athi indlovu ayisindwa kumboko wayo kuthi nakufika timo ubona indlovu yasindwa umboko wayo uyasuka lo muntu enzaweni kanti thina bazalwane sibekuma. Jesus. Hallelujah. Benduko inemandla Thank you. kungakothi lele sibabona abasindisiwe sibabona noma Timothy vela baqhubeka bahamba ababethulazi abajiki yini indzaba kungenxa ukuthi bayati ukuthi ukhona lokhona lesinaye indvodza yaphakade. Akunenzaba letinto lethi sitholetila ukuthi kuyafuna ukusisusa kodwa indvodza yaphakade leyenda letinto ikhona.
ukhona uma ukhona usele ngeliphutha buya na ubajoyini Sinkosi mina ngifuna kuphendukela kuwe ngoba nangiphendukele kuwe ngiyathi ukuthi wena utangisitha noma ngabe ngikuphi la ngihamba khona Hallelujah. Dada sile sonke lesayiphambi uyalalela 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 yena siyabonga baba wethu ongcwele siyabonga baba wethu onamandla siyabonga themba lethu lensinziso siyabonga mpheme wekuphephela siyabonga ndoda yephi siyabonga mnikati wokuphila kwethu siyabonga lo mdala wethu insuku siyabonga langa lokulunga siyabonga bande kaDavide siyabonga hlumela la Jese kuthi wena baba uyibande baba wethu lemile phakade noma ngosisi yangunywa kodwa wena baba uyema uNkulunkulu baba lophilako sesemini baba wethu longcwele nali baba libandla lakho litakuwe baba nakulesikhathi baba wethu lonemandla liphendukela kuwe lisinzise baba wethu longcwele kulobubi uNkulunkulu wethu lonemandla onke umsite baba wethu longcwele lihlale baba ethi senzeni takho ngoba wena baba uma usibambeke esandla thina baba siyawulandzela emuva yonke baba inzatho baba lo ifuna yakwendeka ngenxa baba ukuthi wena ukhona siyabonga uNkulunkulu wethu lomuhle sibonga baba ukukhuluma kwakho nanamhla baba mina egameni lika Jesu lo inkosi yethu lephilako nangamandla kaMoya Ongcwele moya wemandla moya weliqiniso moya lo wavusa Kristu kulabafile sebakhona Nkosi lebeta kuwe baba wethu bayavuma kuthi uNkulunkulu wethu longcwele noma ngabe yini lengafika empilweni noma ngabe yini lengafika emtimbeni wenyama yabo uNkulunkulu wethu longcwele kodwa beme bakwethemba wena njengaNkulunkulu siyabonga Moya Ongcwele kaNkulunkulu bona izineke yakho baba lokhulume ngayo kuthi babe nanga lesikhathi khulume babe livi lelithatha umuntu kulomhlaba limmikise babe ekhaya ngiyathandaza egameni lika Jesu uyakuyithatha baba uyivalele emfantwini wemadwala lapho Nkosi wafihla Moses khona ukuze babe nakusasa indzaba takho letinemandla uNkulunkulu wethu longcwele ithulule babe ngesibinzi ngenxa babe kuthi yesekele kuwe babe wethu njengaNkulunkulu ngiyathandaza egameni lika Jesu sibonga konke babe kwelihle ligama lika Jesu uyinkosi babe uyabusa ungemandla Nkosi ukuphila kwethu kude baba lomnye uNkulunkulu esimatiko baba wethu lo inkosi lenemandla baba wethu ngaphandle kwakho siyabonga ke Nkosi Jesu kulesikhathi lesi babe sisonzela kuwe kwelihle ligama lika Jesu uyinkosi uyabuya manje naphakathe